I dalje tu rade neke ove mini trafike i prodavnice. Idemo sad i ovamo na ove plaža hotela Iberostar, Tara Beach. Jeste, Tara Beach. Nije ni ona još sklopljena, niđe cijena nema, znači da li je to besplatno? Ali ima ljudi koliko hoćeš, uživaju. Uživaju ljudi, svaka im čast. Da, i od Iberostara, naravno. Plaža nije još sklonjena. Boga mi sam ovdje znao na ovaj dio. Unazad par godina često da dolazim na ovaj slobodni dio. Tad nije bilo ni priče o ležaljkama, ni koliko su ležaljki, tada dođeš i zauzmeš mjesto i uživaš. Lagana i lijepa šetnja. Ako vam se budu sviđali ovakvi videi da gledate iz jednog cuga, naravno napišite mi u komentare, baš me zanima, ili više volite onu opciju shorts, uglavnom kamera može i tako snimati. Gledajte i uživajte. Šta da vam pričam, ćutim i uživam. Idem tu do ćoška, ovdje gore ljudi šetaju. Sportom se omladina bavi. Okreni, gimbal, okreni. Evo ga. Idemo sad ovamo. Ne pamtim kad sam ovdje bio. Ne pamtim. Nastavljamo šetnju. Sad ovim putićem uz zavalu ovamo. Hoću baš da vidim kakav je kvalitet videa. I ovako malo situacijama gdje fali i svjetla. I kao što vidite, ovo je ograđeno. Ja i ne znam kad. Tako da nema silaska dolje. Čije je ovo dolje i šta?